Pozdrav Ivona! Ćao! Ivona, mi smo došli da nam ti ispričaš sve o svom poslu. Evo, upravo sam završila TED-ija. Zovem se Ivona Pančić, po zanimanju sam diplomirani ekonomista. Jedno vrijeme sam se bavila, radila u svojoj struci, međutim, odlučila sam jednostavno da živim svoj san jer me to nije ispunjavalo. Moj san su ova predivna, divna bića. Uvijek sam kao mala imala cuku ili macu. Kako je to počelo? Imala sam 3 bišona koja... Izvoli Željko. Imala sam svoje 3 bišona koje sam uređivala ja, jer tad u to vrijeme nije bilo salona u našem gradu za uređivanje pasa. Tako da su me mnogi pitali ko mi uređuje pse. Tako je to krenulo malo pomalo. Odlučila sam da završim kurs steknem zvanje grumera, to sam uradila u Zagrebu i u Njemačkoj. Jednostavno, ogromna ljubav prema životinjama me dovela do ovdje. Kad kažeš ogromna ljubav, mislim da je važno pomenuti da si ti, što se životinja tiče, aktivna 0,24, ranije si bila i mnogo više. Jedno vrijeme si držala i sklonište za životinje. Jesam, jedno vrijeme sam držala i sklonište za napuštene pse. Više to ne radim, sad samo mogu da budem donator i tu sam uvijek ću pomoći, jednostavno zbog obima posla ne stižem i porodičnih obaveza. Ovaj posao može da radi samo onaj ko voli, u stvari ovo nije biznis, ovo je prvenstveno ljubav na prvom mjestu. Ovdje radimo male pse, u ovom drugom salonu radimo velike pse, također i male. Kad kažem pse, mislim radimo sve ljubimce, cuke, mace, zečeve. Frizura psa zavisi od rase, tipa dlake, tako da se dugodlaki psi šišaju, kratkodlaki forminiraju, štorodlaki trimuju. Jako je bitno, pojedini vlasnici nam dolaze s tim idejama da neke cuke šišamo, koji se u stvari ne šišaju, kao Teddy se radi samo makazama, njega nikad ne treba raditi mašinicom, bez obzira što njegova vlasnica želi sve više i više, ali mi to uvijek predložimo, ne dozvoljavamo. U salonu koristimo vrhunsku opremu, koju nabavljam isključivo iz zemalja Evropske unije. Neke sam čak proizvode nabavljala iz Amerike. Hoćemo li pričati o uklanjanju kamenca? Meni je to recimo najinteresantnije, zato što je meni neprijatno otići kod stomatologa da skidam kamenac, a znam da se to radi životinjama u tvom salonu na potpuno bezbedno način. Naravno, pratimo sve svjetske trendove, tako da smo uveli ultrazvučno skidanje kamenca, koje je jako... To je u stvari bezbolan proces za životinju, pogotovo za pse koji su recimo stariji, koji radi se bez anestezije uz pomoć ultrazvučne četkice sa posebnom pastom koja razgrađuje kamenac, čisti žepove oko zuba i jača zubno tkivo. Ivona, da li se nekad dogodilo da poželiš, odnosno da zažališ što si izabrala ovaj posao, da kažeš pomogla sam ja od 8 do 4 u nekoj kancelariji, jer pretpostavljam neke životinje su i agresivne i življe, nije to uvijek baš... Da, nisam se nikada pokajala, na telefonu sam 24 sata, uvijek dostupna svima, da mnogi me pitaju, pošto sam ja, evo sad kad smo pomenuli to sklonište za životinje, jako puno smo radili sa veterinarima, imam jako puno iskustva. Ono što se, dokle ja mogu, dokle ne, recimo u toku tretmana mi prepoznamo neke anomalije, ako je cuko i bolestan, pa naravno, ti si jedan mali lopavčić. Posao lagan nije. Obožavam da ga radim, nije svaki dan med i mlijeko. Tu dolaze cuke koji su bolesni, dolaze cuke, agresivne cuke, ali jednostavno, kako bi to opisala, moraš voliti. Evo, svim mladim osobama mi rekla, radite ono u životu što volite, što vas ispunjava. Dajte sve od sebe. Uspjećete, vjerujte mi. Ivona, nismo mogli bolje završiti ovo predstavljanje. Hvala ti puno što si nam otvorila svoje vrata.
hvala ti što si predstavila svoj posao i samo za kraj ću te pitati da li se dešavalo da neko od tebe traži da ga obučiš za ovaj posao i da li bi ti to uradio? Jeste, dešavalo se, nažalost mnogi sam odbila jer ja nemam vremena, što ne znači da ću uskoro i to da uvedem. Uvijek kažem gdje sam ja završila, tu sam uvijek za sva pitanja, ali ako mogu da pomognem. Eto. To je to. Hvala vam puno što ste me posjetili. Hvala tebi, mi sad idemo, ostavljamo te da radiš svoj posao. Hvala. Ćao. Ćao.